اخواتي فيديو النهارده مختلف، هنعمل لتاني مره تجربه اجتماعيه جديده مختلفه. الشيخ اللي يظهر قدامكم ده انا شفته على السوشيال ميديا، عنده مطعم وبيوزع من مطعمه على الناس الغلابه وبيعمل فيديوهات جميله جدا، بس احنا عايزين نتاكد. في ناس كتير قالوا لي ان الشيخ ده بيعمل الاعمال دي مجرد ان هي على السوشيال ميديا والكلام ده، فاحنا النهارده هنعمل تجربه اجتماعيه قويه جدا. انا هدخل عليه حد وهنشوف فعلا هيساعده ولا لا، ولو ساعده احنا هنعمل معاه حاجه جامده قوي. الفيديو النهارده هيبقى مختلف وصعب جدا، ان شاء الله ينجح في الاختبار ده. يلا بينا، تعالى كده والله زي العسل. انت بتبيع ايه يا عسل؟ تعالى هنا على جنب. فول سوداني. بتبيع ايه؟ لب وفول سوداني. لب وفول سوداني؟ انت عندك كام سنه؟ 14. 14. طب وانت ليه بتشتغل في السن ده؟ انا بساعد والدي عشان هو مريض وانا اعمل عمليه وانا عامل عمليه ايه؟ شايل الطحال. شايل الطحال؟ اه. ما تورونا؟ اه. طب ممكن نشوفه؟ بص هنا يا حبيب قلبي، دي عمليه طحال؟ اه. دي عملتها ليه دي؟ عملت حجز عند بنك مثلا، انا شغال بالليل. طب استنى ما تحكيش القصه، انا عايزك دلوقتي يا جماعه نسمع قصته في اخر الفيديو. عايز كلكم بقى الفيديو ده والله 2 في 1. انا عايزكم تدعموا العسل ده ونسمع قصته ايه اللي حصل له. تمام. وبقول لك ايه، انا جاي النهارده هنا اختبر شيخ عنده مطعم، بشوفه بيوزع وجبات على الغلابه وفيديوهاته ما شاء الله بدات تنتشر، فاحنا عايزين نشوف الشيخ ده بيعمل شو بس ولا فعلا بيساعد الناس، تمام، ولا بيعمل فيديوهات كده اونطه. جاهز؟ انا بص، هو المطعم اللي ورانا ده اللي انا شاورت لك عليه، هتلاقي تخش كده عند المطعم هتلاقي واحد بالجلابيه بيضاء. تمام. اطفي الليد. السلام عليكم. اتفضل يا جد. ازيك يا شيخ؟ كنت عايزك ثانيه بس بعد. يا حبيبي كنت عايزك ثانيه. اتفضل. معلش انا مش من هنا والفلوس وقعت مني وانا كنت محتاج بس 200 جنيه عشان اروح بيها. شغال ايه؟ ببيع لب وفول سوداني والحاجات تمام. دي. طب والدك فين؟ والدتك وكده؟ لا انا والدي مريض ما بيشتغلش وانا بشتغل مكانه يعني وبساعده. ايوه. انت عايز تاكل؟ انا كنت جعان بس ومحتاج 200 جنيه عشان اروح بيها. خلاص ماشي، انا هعمل لك اكله. ماشي؟ ألف. ماشي. وانت شغال، انت عندك كام سنه؟ 14. 14. بتدرس؟ اه في تانية اعدادي. ما شاء الله، يعني بتروح الدراسه وبرضه بتطلع تشتغل؟ اه. بس يعني الوقت متاخر دلوقتي، انت وقت شغلك متاخر؟ انا بطلع من الساعة 8 بعد العشاء وبشتغل. والفلوس اللي انت اشتغلت بقى كلها وقعت؟ انا كنت شغال بس بدور عليها ما لقيتهاش. كل فلوس شغلك 200 جنيه؟ اه. يعني كل اللي انت بتشتغل بيه في اليوم 200 جنيه؟ اي. بمكسبك بكله؟ لا ساعات مثلا ممكن تطلع حاجة اكبر، حاجه اقل كده على حسب اليوم يعني. اه. وانت دلوقتي عايز تاكل؟ الفيديو كامل موجود هنا على القناه بتاعتي، بنزل كل الفيديوهات عليها كامله. تعتقدوا بقى الشيخ ده هيساعده ولا يطلع شيخ بجد بتاع سوشيال ميديا؟